uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabingelela-ke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela abafundisi bonke, ngibingelele nomama abefundisi, ngibingelele nomama bonke nabantu abasha bonke, ibandla lonke ngiyalibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Lithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngosuku baba uNkulunkulu ngosuku asiphe lona namhlanje na bazalwane
sizokhuleka nje sisazofunda izwi sonke sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu wethu odalile izulu nomhlaba nakho konke, nanti Nkosi izwi lakho selizofundwa uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngiyacela Nkosi yasezulwini ulichaze ngomoya wakho ongcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyake bazalwane ezwini lethu lanamhlanje esizolithola kwabaseThesalonika besibili. kwabaseThesalonika besibili chapter 3 wakhona. Thessalonians chapter 3 sizofunda nje amavesi angemangaki. Sizofunda u2 no3 no6 no13 kuleyo chapter. baseThesalonika besibili chapter 3 sofunda uverse 2 no verse 3 no 6 no 13. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Lifundeka kanjena ke bazalwane izwi uverse 2 isihloko lifundeka izwi bazalwane namhlanje esizokhuluma ngalo uma besingalipha itheme besizothi uNkulunkulu uthembekile, abantu mabaqinisele. Abantwana bakaNkulunkulu mabaqinisele. uJesu Kristu inkosi. Lifundeka kanjena ke izwi isihloko esimnyama sithi izicelo nezifiso nezeluleko zikaPawulu. Pawulu wabhaka baseThesalonika bazalwane. Sizofunda uverse 2 uthi nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi, ngokuba ukukholwa akusikho kwabo bonke. uJesu Kristu inkosi. Siqhubeke siye kuverse 3 wakhona uthi kepha inkosi ithembekile, iyakuniqinisa, inilondoloze komubi. Bese siya kuverse 6. uverse 6 ufundeka kanje: kodwa siyaniyala bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele, bengahambi ngomyalo enawamukela kini. uJesu Kristu inkosi. Elokugcina bazalwane, kepha nina abazalwane ningadinwa ukwenza okuhle. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu. La sithola uPawula ekhuluma ecela enezifiso nezeluleko ayishiya ebandleni emveni kokushumayela, emveni kokwenza konke useyacela uyabaqinisa abazalwane. Nathi bazalwane kukho konke endleleni yethu yokukholwa ekuhambeni kwethu sizoqinisana ukuthi ukukholwa lokho esihamba kukho kuyiqiniso. Kumele ukuthi sithe siqinisele ngoba uNkulunkulu njalo wethembekile. Amen zonke noma kungaba njani uzwa ngathi awusaboni wethembekile. Uthi ngokuba sikhululwe kubantu abadukileyo, ngoba bazalwane kuyenzeka sikhululwe kubantu abadukileyo nababi. Njengamanje kulezi insuku kushintshile yonke into. Uyuthi uphakathi kwabantu abamaziyo uNkulunkulu ucabanga ukuthi bayamazi, kanti ngisho naphakathi kwabo abamaziyo badukile nabo. Bese kubakhona labangadukile, abadukile already abangamazi lokhu kungamazi uNkulunkulu. So kufanele thina senze njani? Sikhululwe. Kufanele ukwazi ukuhlukanisa mawuphakathi kwabantu ukuthi okay, ngiphakathi kwabazalwane and sibona ngeselilodwa sonke into esiyibonayo isezwini likaNkulunkulu siyibona ngeso elilodwa. Bese kuba khona laba nje abadukile ngempela nababi
lapho uyakwazi ukuhlukanisa. Manje thina asikwazi ukubona ukuthi uhlezi nabazalwane uthi abazalwane, kanti yonke into iphanjanisiwe, akuhambi ayidukele babi. Uthi ngokuba ukukholwa akusikho kwabantu bonke, basabona laba baphakathi esithi bayakholwa. Lize lithi izwi lenkosi, zikhona izimvu nakulesi sibaya, kodwa kungazona ezakulesi sibaya. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Kufanele-ke bazalwane, uma siyibona umkhuba onjalo phakathi kwethu ebandleni, sikwazi ukuthi sibuyisane, ngoba kuyenzeka uthi umuntu uhamba naye, kodwa kuba sathe mawusathe uyacinga, hayi nakho ngithi hayi anakho akuhambeki. So lithi izwi lenkosi ngokuba ukukholwa akusikho okwabo bonke abantu. So kwenzekile wena wakuphi uNkulunkulu ukukholwa okuyikhona khona. So uma uyibuza eqaleni lithi izwi likhululiwe, awuyicheke wena ekwenzeni kwakho ukuthi ukhululiwe yini. Siqale nje lapho bazalwane, ngikhululiwe yini njengoba isizwe lithi ngokuba sikhululiwe. Ukhululiwe yini? Kuba awukho yini wena kulelo khuzana edukile na? Awuhambi yini nabantu abadukile sibe sithi sinjani sikhululiwe? Ucheck ukuthi ngempela ngikhululiwe yini impela. So bazalwane, uyacela uphawu ukuthi nje ngokuba sikhululwe kubantu abadukile, wonke umuntu kufuneka uyibone ukuthi awukhululiwe kubantu abadukile nabani. Yilokhu ukuthi kuzwakala usukhuluma njengabo, yilokhu ukuthi awukwazi ukusupport uma kungasafanele ukhulume, ukwenza into engenziwa umntwana okholwayo ungakwazi ukubona ukuthi hayi lokhu akusesikhono kwami, lokhu sekuchaza ukuthi awusakhululiwe. Kuthiwa sikhululwe kubantu abadukileyo ngokuba ukholwa kusibona abantu bonke. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Simele bazalwane ukwenze njani? Ukuhlala kuyo yonke into simthemba uNkulunkulu. Lithi bese lithi uverse 3 uthi inkosi yethembekile iyakuqinisa ilondoloze komubi. Kukho konke uNkulunkulu uthembekile, inkosi ithembekile. Abantu mase uNkulunkulu esabathathile wabenza baba ngabakhe. Kukho konke ukwenzeka ezintweni zonke ezenzakalayo empilweni yakho, uNkulunkulu usuke ethembekile, usuke ekhona. Kukho konke noma ngabe uvelelwa yini, kuthiwa inkosi yethembekile iyakuqinisa ilondoloze komubi. Omubi ukhona njalo bazalwane, kuthi noma izinto zakho zilunga kodwa fake ukugabaza empilweni yakho. Ziyalunga izinto zakho, afake ukungaba wena kwakho uqina, uwethembeke kuNkulunkulu ngoba yena uhlale njalo uNkulunkulu ethembekile. Inkosi yethembekile iyakuqinisa ilondoloze komubi. Omubi afake amazwi emlonyeni wakho noma engqondweni yakho. Bazalwane, uNkulunkulu wethembekile kithi ukuthi siqinisele noma ngabe isimo esinjani esibhekana naso. Abanye bethu bayagula, siyagula, kunezinto eziningi ezikhona okwakho ukuthi uqinisele ngoba kwenzakaleni kwezinto zonke noma ngabe uyagula uNkulunkulu uhlale khona. Okwakho ukuthi wethembeke kuwe, uqinisele kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyazi abanye bethu kudala begula uthandaza, uNkulunkulu uyayizwa umthandazo yakho, uhlale khona njalo phambi kwakho. Hayi ukuthi akekho, uhlale uguqile uthandazile, ubonile ngisho nokukhala kwakho, ngisho nani yonke yenzekile. Excuse me bazalwane, uyabona okwakho ukuthi wenze njani, uqinisele ngoba uNkulunkulu wethembekile. Ungazi okunye bazalwane uzuyisola ukhale ubone ngathi uNkulunkulu akakunakile, akazenzi. uNkulunkulu wethembekile, okwakho qinisela. Mawusukhulekile yonke into okuyikhulekela, ukhuleka uyacela kuNkulunkulu, uNkulunkulu wethembekile. Okwethu ukuqinisela noma ngabe kusimo sinjani, uNkulunkulu uyofika, uNkulunkulu uyokukhulula, uNkulunkulu uyokwenzela. Kuphela ufuna ukubona ukuthi uyakwazi ukuthi awudikili yini endleleni
uthi uNkulunkulu akekho udikile umshiye uNkulunkulu wethembekile uzuthi sebethandazelwa abanye basinda kanje luyezu usuku uNkulunkulu asikho isikhathi esilate kuNkulunkulu bazalwane kuke kwagula uLazaro waze washona kodwa ngoba asikho isikhathi esilate kuNkulunkulu wafika uNkulunkulu wenze njani uJesu wafika wenze njani wamkhulula so nathi uma ngabe sizoqinisela ezimeni zonke okube khona zenzeka izinto eceleni ubona ungasaboni kahle endleleni ungasakwazi ukuhamba wena qinisela uNkulunkulu wethembekile uNkulunkulu akabalahla abantwana bakhe zizophenduka izinto akushiwongo vele ukuthi azizukuphendukela izinto abazukuphendukela abantu ababe abaseduze kwakho uzohlale kumnandi akaze kusho umuntu ukuthi kuzokwenzeka kanjalo okwakho kuphela ukuma ngoNkulunkulu owethembekileyo ukuma ngoNkulunkulu onamandla ukuma ngoNkulunkulu wezimo zonke ukuba ngoNkulunkulu ongahluleki asikho isimo esimahlulayo kungabe uyagula ngabe yini yonke into kuphela ukukholwa unkosikazi wayenomopho owathinta ingubo kaJesu wathi mayeyibamba maqede wasinda ukukholwa komuntu kuyamsindisa umuzoyimulokhu uthena ngiyazi mina ukuthi uNkulunkulu ukhona ngiyazi mina noJobe washo njalo wathi ngiyazi ukhona umhlenge wami wena uyaqinisela kuzo zonke izinto uyagula uhlangana nami abayisiphi isimo uyahlushwa umakhelwane wakho ukhona uNkulunkulu uwethembekile kodwa uzuqalekisa phela ukuthi uzombona uNkulunkulu wakho wena uzoma ucele kuNkulunkulu ngendlela ozocela ngayo ungazufise futhi usho amagama amakhulu usho ukuthi Nkosi sime ngibhekene naso uyasibona Nkosi sengigula isikhathi eside ngiyathandaza kodwa wenzeke umehluko inyembezi zakho uNkulunkulu bekade khona eyibona ekubona ukhala ekubona ukwenza sengathi awuguli ufihla kubantu ngathi zonke izimo zihamba kahle ube kubona konke lokho uNkulunkulu ufuna wena uqinisele kukho konke ozohlangabezana nakho ngoba uNkulunkulu wethembekile zimosheka izinto zakho left and right uyabuka uNkulunkulu ukuthi utshela abantu kwenzeke lokho uzoyibuza ukuthi hawu kwenzakaleni empilweni yami ume ngokuthi wena mina ukhona uNkulunkulu wami uNkulunkulu wethembekile bazalwane uNkulunkulu akalahli umuntu ngeke azakulahla uNkulunkulu sesizwile uningi abantwana bakaNkulunkulu befakaza besho lokho nalokho and also your turn is coming sizofika lesikhathi isikhathi asingafiki-ke usubalekile asingafiki-ke into obuyikhulekela usuyi-abrothile usuyikhiphile asifike usesendaweni usalindile ulokhu umile ngoba lesikhathi umile usungasakhuleki ungasaqiniseli kuyo yonke isituation obhekana nayo usho ukuthi wena uNkulunkulu akasathembekile kanti uNkulunkulu wethembekile wena mawulekho uthe nje Nkosi mina ngiyazi wena ukuthi wakwenza ukuthi kubani ukhuleke uzukhothe ngisho namazwi ukhona ngisho nalo wayesechibini wayegula ebemedlula kwenzeka konke kodwa God's time is the best wafika uNkulunkulu nakuye wamkhulula ngisho noma ngaba usebenzi ulokhu ukhulekile uNkulunkulu mesefikile iyofika kwakho ufike kuze kube ngathi yimvula uzuthi ha umsebenzi wami ubuhleli kanje ubuhlezi sonke lesikhathi sengihlupheke kangaka uthola ngoba nawe uye wama endaweni yakho wakhuleka ubekezele uqinisele ekhona uNkulunkulu ulokhu uthe uNkulunkulu wethembekile uNkulunkulu angikhathali noma kungaze izimo zibhedele zibhekelena le ezabantu zihamba kahle konke benginakho noma kwenzakalani sengiyagula onkosi uzosheshe ngife ayikho leyo nto uNkulunkulu welapha ngisho isifo ezinyabazazi ngisho lokuthi yiziphi mawugula abazazi namagama azo kodwa uNkulunkulu unguNkulunkulu odalile umuntu wazi amalunga akho wazi konke ngawe akukho kumehlulayo futhi uNkulunkulu mangabe kunikeza into akakuniki into ozosokola ngayo usubuze na ukuthi awukadiki kuphi into yami hawu ungasinda ngathi gelekeqe akusezwakali nokuthi bengigula uNkulunkulu uyayenza isisi into mayesekunika bazalwane uNkulunkulu ufuna simethembe ngoba wethembekile abantwana bakaNkulunkulu mabaqinise
uqinisele. Ungathi mawubona kungenzeki bese ubona ngathi akusekho, ubone ngathi akusalungi konke. Cha, kusuke kusekhona okwakho uyaqinisela noma ngabe kukhona i-situation njengoba ngisho zikhona izimo nasemsebenzini bakhona bazokusha bakushoyo wena ume nomi ngakho uthi ngiyamazi uNkulunkulu uwenza izimiso zikaNkulunkulu lize lithi izwi likaNkulunkulu thina nje siyocela kukho konke esikudingayo uNkulunkulu osenzele. Uma nje senza izimiso zakhe, uma simethemba uNkulunkulu udinga ukuthi uwazi ukhulisa ukholo lwakho, ukholo lomuntu olwenza izinto zakhe zilunge, ukholo ukuthi uNkulunkulu umethembe wazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. So bazalwane lize lithi izwi lapha kodwa siyaniyala bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu uverse nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele bengahambi ngomyalo enawamukela kini. Usho njalo uthi sehlukanise ngoba ngesikhathi uhamba nabo uzothi wena wethemba uNkulunkulu babe nezinto zona abazibonayo uzothi hawu kudala uthandaza awukuhamba uyazi khona mina lapha engasizakala khona kukhona enye inyanga eyangisizayo ukunika nje into encane uzoba right emveni kwalokho. Ziningi izinto ozoyithola uzudideka usungasazi noma uyakhona kanti mawumile umi nje ngokuthi mina uNkulunkulu ngiyamazi uthi nje kodwa uthi uyasiyala ukuthi asizehlukanise uthi siyaniyala bazalwane egameni leNkosi Jesu Kristu nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele ngoba bakhona nabazalwane abahamba ngokungafanele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wasenzela umusa. Ngithi mina njalo emkhulekweni wami mangibonga kwakuyisifiso sami ngesikhathi ngize ngifika bazalwane ngena la ekhaya ngenzelwa umusa uNkulunkulu ngoba ngangena nje ngikade ebusuku ngithule embolweni ngezwa kuthulwa kude kuthulwa lithi ngingayisa ntoni kuye efanele ukumbonga ngathi mangithi ngiyadlula la ngingezwa kuthulwa njengoba kade ngithule ebusuku ngangena la umkhuleko wami wawuthi Nkosi ngiyacela ungiyise ebandleni lapho izwi lakho elishunyayelwa khona ngeqiniso ngaze ngasho njalo ngangene bazalwane umkhosi ka7 days impendulo ngangithole ngosuku luka5 ukuthi ngacela kuNkulunkulu ukuthi lapho uJesu akhonza khona kwala umngani wami asambe siye ngaya khona ngafika ngathi ngezwa kunga so intokozana yami ithi bakhona nabazalwane asizehlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafaneleyo bakhona bagcwele futhi bazalwane. So kufanele umuntu nomuntu amazi istand sakhe noNkulunkulu ukuthi mina uyodwa umuntu engimi ngaye kade kuqulwa la uthi thatha bonke noJesu uma nje umshiyele uJesu uma nje ukushiyela ithemba lami ngoba uyena engimethembayo kukho konke noma izimo zingasavumi mina ngizoqinisela noma izinto zonke ziwa endleleni ngizoqinisela ngoba kuzange kusho umuntu ukuthi uzoba yile nto yiyo akuzukuwa akuzukwenzeka lutho akuwe kuzohlala nje isimo simnandi cha akekho sho njalo ukuzohamba ngokukholwa lithi izwi leNkosi okholwayo uzophila ngokukholwa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. So ke bazalwane lithi ke bengahambi ngomyalo engawamukela eniwamukele kithina. So isiyalo lesi siyayalwa ngaso. Uverse 13 bese ethi kepha nina bazalwane lingadinwa ukwenza okuhle asikwenzeni njalo okuhle lapho kwazi khona ukukwenza okuhle ongakwazi ukwenza ngesikhathi ukwenza okuhle akwabanye abantu kuyafika enhlizweni ukuthi uyazi lo muntu uyazi lo muntu kuze kuthi kwesikhathi noma ukhuluma naye kukhona into ofuna ukuyikhuluma kulula nokuthi akwazi ukulalela ngoba wena umuntu njalo wokwenza okuhle kungaba yinoma yini kungangabi mhlawumbe ukuthi uyapha noma wenza ini kungaba yinoma yini enhle mhlawumbe usize noma yini enhle kodwa as long as kukuhle lokho abazalwane bafanelwe njalo ukwenza okuhle ngesikhathi zonke
bonke. Bese iHubo 104 kuverse 1 uthi-ke ngikhulule Jehova umuntu omubi, ngilondoloze kumuntu oyisihlwabuhlwabu. So njalo uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uthi uyokusilondoloza njengoba kuyade ishizwi lithi uyasilondoloza komubi. Kuyoba khona njalo omubi mawumile bese ume eqinisweni, uwumntwana kaNkulunkulu ume njalo eqinisweni, uNkulunkulu uyakwazi ukukulondoloza. Lowo muntu memubi kuyinto ayikhulumayo embi, wena uphikisane nayo, ngisho zama ukwenzani ngoba wena ukholwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokulondoloza, uNkulunkulu uzohamba nawe njalo endleleni, uNkulunkulu ngeke akushiye. Asimeni njalo bazalwane, izimo zonke, ukuhlupheka konke, noma ngabe yini ekhona akushiwongo vele, sisemhlabeni konke kuzokwenzeka. Kodwa masizohlala kuNkulunkulu, sethembeke kuNkulunkulu, sambe njengokwamazwi kaNkulunkulu, uthi niyocela konke nikudingayo nokwenzelwa uma nje sihlala kuye. So uJesu Kristu inkosi bazalwane, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu bezalwane uNkulunkulu. Uma ngingaqhubeka labazalwane mhlawumbe sengingasho okuyintando yami. Ukho konke bazalwane, uNkulunkulu ufanele ukuthi simethembe, uNkulunkulu ufanele ukuthi simthande, sazi ukuthi wethembekile okwethu kuzo zonke izimo esihlangabezana nazo. Ukuthi senze njani? Ukuthi siqinisele, sibekezele ebuhlungwini nakukho konke okwenzakalayo. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela baba uMthembu usikhulekele, usibongele izwi lenkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu owethembekile, Baba wenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga ngomsa wakho emini yasekuseni. Siyabonga Baba ukukhuluma nathi, indlebe yethu kulalele. Siyacela Nkosi ukuba izwi lakho liqhubeke nathi, lihlale kithi, sizindle ngalo, sihambe ngalo. Ngoba Nkosi awukhulumi into engenaso isidingo. Lokho okukhulumayo ufuna ukuba kufezeke. Okwethu kulalela izwi lakho seligcine njengoba usushilo. Siyabonga dala lensindiso yethu. Siyabonga menzi wethu nombumbi wethu. Siyabonga umntana wakho umisile, wamsebenzisa Baba ukukhuluma kanjena. Umgcwalise ngamandla akho, qhubeke naye Nkosi umlondoloze. Siyabonga nebandla lonke lisakulalele Baba wethu engcwele, ilona lo umuphe isibusiso esivela kuwe ngokwentando yakho. Sikhuleka konke lokhu sinokubonga ukuthi sicelayo siyenzelwa khona ngenxa kaJesu inkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Asithuleni bazalwane number 75. Number 75 itulo lesizela. Kosingi ya